kawin cikang wang amasang. Kaden Cibungut poncang. Mang ledang kepada ngampura. Sing nyandang ben matur. Mengane rumah sengon lah. Aku bener bapo bintang demit kelah panak banyak. Cokor. Nih boci sing bisa mau baso. Si punyong dek, gelah ke perajaan, nas titog lah. Inya titen ya. Yang punika sane ngawin ang melarti yang mang dun ngawin. Hello, walau deko ja sebagai gen-gen ja deko ja sam-sam. Perjalanan cara bebek empat. Weh. Lang ingal makalo be. Dia nak kedang lagi. Yang sedeman ngajak nang wani pura-pura kagene. Nak mau nih nih. Baju tawang beli tuh udah gede gitu. Bahasa apa dong? Beli Apa kene? Menak pura apa kene? Apa sih man? bang mana apa bro? Weh. Yuk. Ian beli nggak merasa mesoman kadang kamu mai coba bareng-bareng. Bareng. Sirap bareng-bareng. Sirap mudia. Sirap. Sirap hidam. Sing mudiang. Yang menadane sirap. Cokori dewa pas darmo bisa nado sakaman. Ya napa niko cokori dewa makakol cenek ngurus tulang anggo. Kalau rasa puniko rabi druwe. Ken saya yang lakuranang jadi jatunan maketancap aku. Woi. Krodok anjing di kariron eh. Aden cicak turus lagi tancap benci. Macam cijak dari cang eh. Dah. Kemudian iya rambang, pemekas beli deh. Kemudian udah nunggu dari itu. Nah kene. Dah makan makan. Dipikirnya lagi melalui. Melali apa? Maheja. Weh. Kian. Pedeh pon bang kain kawat yang pedeh beli pon Yang beli nggak sayang kan yuk. Sayang. Beli temen. Soma. Ija ngale somah kene ben. Ijo sing ada. Sudah buat ini. Yang udah ajem nih. Dah. Beli sing bisa sing ngaksi nak gede-gede kene. Sing mau munyinya kesabat katanya nah. Mau pasang kedang nah. Lega menyabak beli ya. Nang mai pasang manus. kedang aja anak kecapuk kesabat. Nek beli sing demen kena gede-gede. Yuk weh. Nek. Yang sedeman jangan liu-liu munyi ke kene nyenye mengkenai ke kene. Beli sing demen kena gede-gede. Yang saya mesti deman kene mau pura-pura ke kene. Kali apa beli pura-pura? Selesai kene. Di kene. Dia salah kampi nah. Beli bisa gedek nih. Gedek kok bang kain kawan dia gedek beli pada. Yang beli gedek yuk udah salah. Saja. Beli makan. Makan. Kaden jajo puputnya biu. Kaden sajo puputnya biu. Siap. Manisnya cinta. Pahitnya kantongan. Ayo, gelet. Badan anget. Wes. Ngepresan ini. Sing ada gitu, ane ada kene. Wes sawes, bablas angin marah dong. Tadi ngepres orang Ci. Ngepres bang ini. Tadi bisa ngepres. Bayu enak. Angin kan pesu. Kaden kios banget. Bos yakin itu. Ini genggen. Beli sesai-sai nggak enak yang kecewa. Ah, Sesai-sai nggak enak yang gedek. tinggu diang beli ngan gedeg nah. Masuk mah apa man ke kene. Amun ika kalau anak yang ngiring beli dada serabi.
Ados Tantan. Hah? Ados Tantan. Anu. Ados Tan. Itu. Kene. Ados Tan. Anu. Wih. Keken. Ados Tan. Nah, kan cokori kopi kayu nanto cokori dewa. Murede kan dan masuk yang terus rai. Tanya Ados yang tanya belang beling. Ingkenang beling rago jubong. Masa mana sumbernya jubang? Ini bener sing nyanyak beling. Udiang men beling. Beli taruh tanya udiang. Hadi sing udiang. Bener nih udiang. Anu. Ini nunu lele. Kene Anak yuk. yang sampun iki beli. Boyo jadi tiang lagi kesenangan kemau. Amang kena di tiang ngiring beli kantun kena. Ide nak kelingsir kantun nyeneng. Wekasan pet praden ewato ide nak kelingsir. Beli jagi ngentos linge idone. Wentan putra punyeredi. Pet praden beli laris ngiring di tiang sampun tan wentan kantun dikiring jagate. Sire pacang ngentos. Mejantan puri duwene pacang kudung. Kumantene mata sampun dikolak tiang tiang. Kene yuk. Ane kami beli dini di puri. Terus te neka paice uli pidan kini denak ning sir aja betara betari. Mapan puri agung kinuca. Ien prade ada nak alaki rabi. Ada anak mesumahan manten di sejero ning puri. Sing dadi ngawang-ngawang melaksana. Ien setadeng andalan pada wasan perang bakat. Kali apa bakat kalau di perang. Nyanan kene tan suweje kawin bles lekat kanan bisa peceng bisa perot hanya mundur nyan cungil landas ben bidanje ada padewasan mau tamu nyan bareng-bareng beli yuk ke piring ben parakane ke pemerajan agung malu musko nunasi ceri desang yang para mawisese nyanan suweje widine ngobot beling yuk lekat pianae putra mau tamu kemicilan, binaga penyeledihi, beli yuk kasan. Oh, dados ning rara duasa. Bener. Men dinapi duasa beli. Ya apa long tak? Wah, ngarana pedewasan sane becik. Ah, Atur ino dewasa. men di apa? Kale bidan ke purnama nuju dilem. Nah ne, ben bidan jada pada wasan melah, ada di nerahayu. Dileme si barang ngajak purnama nih, mardadi. Ah, maksud si purnama ning kedilam gitu nah. Anaknya begitu. Itu ngare dados. Weh, bisa poleng panayae. Anak gede tunggal. Selamat tunggal. Bisa ora panalendres panayae. Malah gae. Memaro nak lengah. Man pengudiane sapun api. Kadang putih medake, selam medake. Untune patut putih. Ane poleng kinucap mau tamu. Nekene patut poleng, nekene patut selam, nekene patut putih pangketo ya. Nyanan yen putih maka jangan penyingak ne putih bau putih. Oh, ya dados. Putih uban. Umpamene benyang duasa kentan tangan mangken cokore dewa mau bawa sing ditiange. Ayu ben mane duasa kentan nah. Bang bener ben ditiang siap-siap tuh. Siap-siap kemudian. Ah patut megundul, mekuris gitu. Yang repot-repot mesti megundul mekuris. Man, lagi hangat kemulahan. Semua blolar. Kemudian mesti menggundul bro. Dan pang bersih gitu. Ah, mangke sapun iki ampun suwe dan tenanin ke Jawa. Ngiring melancaran pisan ngiring. Ke Jawa ngiring. Sapun api sampun lincir mau sang melancar. Sapun api pawacanan itu nak lincir pun iku patut pawacan. Bentan wacana napi. Jadi nih kene. Nemawanan rumah senadak sarep di tekemai. Nggih. Beli sangkane ngamong bisa me ditah nak lingsir maka kalian. Mirip nawang. Panegara pejarakan pesmetonane. Nejani sedang ngewangun karya aku. Karya ngentag lingi. Karya pemungkam.
pinaka Cina rumah ket pesemetonan beli iu masih kemo kepuri beli ketitah mamidara kunangan kemodo. Oh, dadosnya jadi kunangan mereka. Aduh, sedang baca kepisan beli. Dalah titiasan mau tamu jadi ngiring beli kunangan mereka ke penjarakan. Uni ditarik para pas semetonan dua, patakian semetone sanerao, pata amunike semetone raga. Utama kan di daerah ke kering penjarakan. Tak kena ngerares beli. Adiknya lipah beli kan ditiadu kan dia. Dan becek pisan kena dia. Mungkin baju napi angin mereka. Sandal kulit tapi sandal kacang. Nge sandal kulit kacang ampun aku. Jejak simen kan munyin dia. Iyan tuh sing biasa nih. Mat, Ni mapan tuaro biasa. Beli sing luwung kayu nih. Di sejeroning sewa lepatro nih katur kepuri. Ada di tumungo tan kewenangan yang pradi anak lu milu kemu duduk miring ke jalan kamu gini. pengambilan Aris. Pangsing yana nuliani yu mewasdi Aduh, sarang mereka. karya agung itu. Ben sada. Ini sangat karena rumah sajereh kayung gini. tapi Itu karya agung ngendak lingit. Karya pemuka. Undangan nih. Pan negara, durun negara. Tamiu mekejang uli ditu. Persemetonan liu. Aneh sangat angon beli sekali kayon sing lanang-lanang. Apa ben ada landas nak lanang ditunyen truna. Truna ben maimuh bisa ganteng bagus. Beli nawang yuk kene nyenan det gitu cepok. Aduh ngencel las beli kan kudiang nih. aweh misi canedra pra angon ngemanis cuka di dalam yang keledeng daya kete-kete daya ambil kete-kete telur bercaplok ya aweh tidak ada peran sama karya agung tanda di lelohmu kakudian anak ngai bantan oh mana dua kan ada wani-wani kena leloh daya ambil kete-kete makanya apa bantia mana dia lakar nyarangin pemargin beli kunaan mereka ke penjarakan rasa ngelantur dan gini rasa ngentok-ngentokin papan dan jenang lanang bagus yang mata nak kewen dan nak pajang cekek dalam nak kewen dan oh yang tiatan milu pangalungan makejit pangalung makejit daya lagi kita belum bercaplok ya dan yang udah deket Kudiang kemo berawas. bisi cemburu Nang kenahan uli pidan. Awit pertemuan beli ngajak yu. Apa tahan beli nyeledek kamu main? betul Tahan beli kenyar kenyir. betul Lu tur tahan. Tahan beli ngali gelan lenan. betul Beli sing demen gitu. sing demen kita Beli mulu sing demen. Sing kepapet yen len. aweh yang saya yang kepepet len urus nih Kan ente ngapet ente nasyos. oh dah dosen tiatan sarang mereka Ini kene yuna. Ien mula saja sangkaning ulang Nggih. disereng tujuan yuka presiden bareng-bareng kemo. Dini dipuri. Ne mula pinaka kembangat nyanan beli sing adalah mula tuang kuda ni yun. inge Pinaka mas jiwat man beli mula tuah ayu. Injani ayu bareng nutuk ngiring pejalan beli kemo. inge Itu sedang nak mekarya ne. Majejahitan. Nyanan apa ben landas misi karya ni kasar-kasar rumah piring itu beli sing long kayu. tidak akan dimakai gitu Jadi pangrahayu, yu melinggi dipuri malu. inge Bentlon jani pemuncukin karya itu. petiga lainnya puncak Aryo Nah. man Beli rumah semeton kemo, Nggih. beli kemo malu sing pang presiden nyangre sang ne jagirao. inge Yu melinggi dini. Bentlon karya agung yang awit. Nah, kereta kencana puri penjara kelakar. menang sih dia nih dia Nah. inge dah habis semua mana nih dia yang nyantos tinggi dan puri dengan tan malah tiga rahina uli jam 4 pagi yang pun bangun siap-siap manus mepayas aku udah jadi baju kesaluk dia Nah, coba. Jak pesemangan gigis metangi. Manus nang pang nanam. Cokonyang sabunin. ingat ensannya jemput yang lainnya Saluk penganggo mekejang, antos yang lantas beli nah. nge apa kata sapu niki sedudung memargi ngire nak ke gedongan je bos ngire
Udiang mesti cemau. Jebos. Cingak pedengay itu pedalam barangkali. Udiang. Bang boleh nama kosot. Jangan meriko, Mal. Tar, Dan bang. may yang intip nama kosot nih.